Dragi naši studenti, dragi donatori, prijatelji fondacije Zvornade, želim vas pozdraviti ove divne večer i zaželjeti vam dobrodošlicu na ovu skromnu svečanost koju je fondacija Zvornade organizovala kako bi obilježila Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Ovim putem i sretan vam Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Obzirom da se svi nalazimo u jako nezgodnoj, hajmo kazati, situaciji, drugačijoj za cijelo čovječanstvo gdje se moramo prilagođavati i učiti živjeti sa nekim novim okolnostima i parametrima i mjerama koje je izdala epidemiološka služba, odlučili smo da ovaj događaj ima i online, ali i offline dio. Offline dio ste upravo vi, naši studenti, koji ćete uzeti učešće u centralnoj aktivnosti ove svečanosti, a to je kviz znanja, da te volim duša zna, na kojem smo bezbjedili vrijedne nagrade. Za prvo mjesto, odnosno najbolji tim, 100 konvertibilnih maraka, mislim da to zasluži aplauz. Drugo mjesto, 70 konvertibilnih maraka. I treće skromno mjesto, 50 konvertibilnih maraka. Nadamo se da ćete se lijepo zabaviti noćas, da ćemo se lijepo družiti, da ćemo naučiti nešto novo, ali i obnoviti znanje o našoj nam jedinoj domovini Bosni i Hercegovini, a također ovim putem pozivam sve one koji nas prate putem live streama na našoj Facebook stranici da ostanu do kraja i da vide da su i oni pravi poznavaoci Bosne i Hercegovine. Za početak bih zamolila da ustanete i da intoniramo himnu Bosne i Hercegovine. Kako biste pristupili samom kvizu, potrebno je da imate Kahoot aplikaciju instaliranu, jedna aplikacija, odnosno jedan telefon pod knjigom. Jel ste spremni svi? Spremni se?
papira sa posebnim znakom, gdje vas molimo da napišete svoju poruku za rođendan vašoj domovini. Ne može? Hvala. Bosni i Hercegovini i dok predajete tu sami, pustit ćemo vam kod za pristup kvizu, pa vas molim da pripremite vaše telefone. Otvorite vaša aplikacija i pristupite ovim prihodom. Tražit će vam i naziv vašeg tima. Upišite i to molim vas.
Dakle, imate ovu dolje, kad uđete u aplikaciju, imate u sredini, piše Enter Gaming. Kliknete na to i onda vam izađe gameplay. Četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, 10, još 20. Znači, ja jedan, ko se nije prijavio? Jeste li spremni? Jesmo. Hoćemo li zajedno? Ajde. Budimo odgovorni, budimo online, zajedno bilježimo dan zdravosti, obnovimo znanje, naučimo nešto novo i napunimo dušu ljubavi prema Bosni i Hercegovini, prema našoj domovini. Pa zaigrajmo, sretno! Hvala. Prvo pitanje. Koje godine je održano prvo zasjedanje Zavodi? 1943. u Jadru, 1943. u Bihaću, 1943. u Bugojnu ili 1943. u Mrtvačkom gradu? Tačan odgovor jeste 1943. u Mrtvačkom gradu. Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine je bio najviši političko-predstavnički i zakonodavni organ federalne države Bosne i Hercegovine. Davno bi se sastojao od 173 vijećnika i održao je ukupno 3 zasjedanja. Jeste spremni dalje? Dream Team za sad vodi sa 910 bodova. Idemo dalje. Koliko ministarstava broji vijeće ministara Bosne i Hercegovine? 8, 10, 9 ili 11? Tačan odgovor je 9. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je organ izvršne vlasti Bosne i Hercegovine. Ponekad je u upotrebi termin vlada Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine imenuje predsjedništvo, a odobrava parlamentarna skupština. Predsjedavajući zatim imenuje ministre. Vijeća ministara čine predsjedavajući i 9 ministara koji se nalaze na čelu 9 ministarstava unutar vijeća ministara. Čajanka je preuzela vodstvo. Kada je nastao distrikt Brčko? 2001. godine, 2000. 1995. ili 1999. Tačan odgovor
odgovor je 2000. godine. Brčko distrikt Bosne i Hercegovine je zasebna administrativna upravna jedinica u Bosni i Hercegovini, koja ne pripada niti entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine, niti entitetu Republici Srpskoj, nego državi Bosne i Hercegovine. Prostire se na površini od 493 km2 Posavske doline, koja steže od rijeke Save do obronka planine Majevice. Izvite, imam ja jedno pitanje. Zar je stvarno dijelite osnovno? 2000. I ja sam idemo, tučan. Pa vidite vi. Kao što smo rekli, vi završna prilika da popravimo znanje. Ko je bio utemeljitelj Sarajeva? Gazi Husreberg, Van Kulin, Isabel Isaković ili Mehmet II. Fatih? Tačan odgovor je Isabel Isaković. Isabel Isaković je bio zadnji krajišnik Bosanskog krajišta i drugi sandžak Bosanskog sandžaka i glavni osnivač Sarajeva i Novog Pazara. Njegova vladavina u Bosni je trajala od otprilike 1454. do 1463. godine. Zbog njegovog doprinosa razvoju zemlje, on je danas jedan od najpoznatijih likova iz osmanlijskog razdoblja bosanske istorije. Sinka Petra na prvo mjesto. Da vidimo kako će biti stanje nakon 5. pitanja. Ko su bili prvi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine? Alija Izetbegović, Franjo Tuđman i Radovan Karadžić, Alija Izetbegović, Krešimir Zubak i Momčilo Krajišnik, Alija Izetbegović, Bogić Bogićević i Slobodan Milošević ili Alija Izetbegović, Krešimir Zubak i Bogić Bogićević? Tačan odgovor je Alija Izetbegović, Krešimir Zubak i Momčilo Krajišnik. Prvi saziv predsjedništva Bosne i Hercegovine izabran je u septembru 1996. godine. Na prvim poslijeratnim izborima s direktnim glasanjem u Federaciji Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj. Za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine izabran je Alija Izetbegović. Za člana predsjedništva iz reda srpskog naroda Momčilo Krajišnik, a za člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda Krešimir Zubak. Ovaj saziv predsjedništva vršio je dužnost do oktobra 1998. godine, kada su implementirani rezultati izbora iz septembra iste godine i kada je konstituisan novi saziv predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tokom ove svečanosti imat ćemo nekoliko presjeka, jer rekli smo kviz je centralna aktivnost, ali čuli smo da čujemo i nekoliko lijepih izvedbi naših kolega i kolegica, studenata i studentica. Nakon prvog presjeka vidimo da tim Zeme vodi, čestitamo. Hvala. A sada bih pozvala našu Samiru Aličić. Kako ste lepo spremni? Da li je Bosna samo jedna obična riječ ili ima veliko značenje? Da li je tako moćna da može usrećiti ljude, da im može pružiti ono najbolje? Da li je svaki čovjek imao priliku da se upozna s Bosnom? Toliko je pitanja o Bosni, toliko je odgovora, a najviše je ljubavi prema njoj. Mudrovački historičari, geolozi, arheolozi, geografi, filozofi, umovi pismenih i nepismenih,
mudrovat će i svi. Govorit će o Bosni. A ja ću da šutim. Pustit ću je kao zlatnu ribicu bez ijedne želje, jer je ona upravo to. Ta želja. I sad se sjećam onih mudraca koji pričaju da Bosna stoji. Da stoji negdje na kraj Evrope, da ju je tijesno. A onda će im nacionalan da sretne čovjeka, putnika, koji će pitati za Bosnu. Putnik će da šuti kao vrijeme. Bit će tu, ali će odlaziti. Ugledat će njegove oči. Biće bistre. Krupne kao u djeteta sa suzom koja nikako da klizne niz obraz. Shvatit će otkud u Bosni takva bistra rijeka. A onda će primijetiti njegovu kosu. Crnu poputu. I tako i tada će shvatiti još nešto o Bosni. Pa će nastaviti zagledati u njega. Čut će otkucaje tako jake da i onaj džemper podrhtava na njemu. Pa onda uzda. I tako sve dok ne shvate Bosnu koja je živa, koja putuje sa Bosancem. A onda će se na njegovom licu da izluži osmijeh poput tuge. Osmijeh koji bi Mona Lisa nije uspjela da odglumi. Putnik će se nasmijeti. Biće mu smiješna i ova jesen u 25. danu. Biće mu smiješno što će baš tog dana naići ptice koje su već odavno otputovale. Zazvonit će crkve, zaučit će azan. Jer će putnik čuti himnu koju ljudske ruke nikad neće moći napisati. Idemo dalje. Koliko traje mandat predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine? 8 mjeseci, 1 godinu, 6 mjeseci ili 9 mjeseci? Tačan odgovor je 8 mjeseci. Tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine u četverogodišnjem mandatu se mijenja svakih 8 mjeseci. Koje godine je Ban Tvrtko prvi krunisan za kralja? 1354. 1463. 1377. ili 1404. Tačan odgovor je 1377. Stjepan Tvrtko I Kotromanić je bio bosanski ban od 1353. do 1377. a zatim je prvi bosanski kralj do 1391. Za vrijeme Tvrtkove vladavine primjetna je politička stabilnost, značajan kulturni i duhovni napredak, što sve zajedno Bosnu čini najsnažnijom južnoslavenskom zemljom, a Tvrtka imenuje najvećim vladarem u historiji srednjovjekovne Bosne. Ko se nalazi na novčanici od 10 konvertibilnih maraka? Max Dizdar, Ivo Andrić, Meša Selimović ili Safet Bek Pašović? Tačan odgovor je Max Dizdar. Max Dizdar je jedan od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih književnika i jedno od njegovih najpoznatijih dijela je Kameni spavač. Kameni spavač pojavio se prvi put 1966. godine i smatra se jednom od najboljih zbirki i pjesama 20. stoljeća.
Zbirka je nastala u vrijeme Pjesnikove književne zrelosti, kada je za sebe već imao nekoliko objavljenih dijela. Inspiraciju za pjesme Dizar je našao i u stečicima kojima Bosna obiluje. Kako su se zvali sljedbenici crkve bosanske? Kristijani, pravoslavci, katolici ili agnostici? Tačan odgovor su kristijani, koji su bili sljedbenici crkve bosanske i koji su sami sebi tako nazvali. Gdje je rođen bosanski košarkaš Mirza Delibašić? U Sarajevu, Banja Luci, Tuzli ili u Zenici? Tačan odgovor je Tuzla. Mirza Delibašić bio je bosansko-hercegovački košarkaš i sportaš. Uvršten je među 50 osoba koji su najviše pridonijeli Euroligi. Novi prekid, nova pauza i novi nastup. Naš Eldar. Da sam ptica i da imam krila, ja bi cijelu Bosnu preletila. Letila bi, nikad ne bi stala, dok se Bosne ne bi nagledala. Letila bi, nikad ne bi stala, dok se Bosne ne bi nagledala. Nad Bosnom se planine izvile, zelenilom su je okitile. Cvjetaj Bosno u mirisu rudi, iz tebi ja da napajam grudi. Cvjetaj Bosno u mirisu rudi, iz tebi ja da napajam grudi. Uvijek si mi kao što si bila, sva zelena, vesela i mila. Tvoja pjesma nek te uvijek krasi, zdravo Bosno, uvijek zdravo.
Džavad Karahasan je poznati pjesnik, književnik, glumac ili slikar. Tačan odgovor je književnik. Džavad Karahasan, bosansko-hercegovački književnik, dramatičar, esejist, romanopisac. Iako prvenstveno po vlastitom izboru i angažmanu dramski pisac, Karahasan je ostvario najjače prodore u narativnoj i esejskoj prozi. Sin kapetan i dalje u vodstvu. Ko je sin kapetan? Mana svišće. Husein kapetan Gradašević je pokrenuo pokret za samostalnost, pokret za autonomiju, pobudu protiv sultana ili pobudu protiv Osmanskog carstva. Tačan odgovor je pokret za autonomiju. A u vodstvu je i dalje Husein kapetan. Zajem Muzaferija je glumio u filmu Valter brani Sarajevo, Ničija zemlja, Ovo malo duše ili Grbavica. Tačan odgovor je Ovo malo duše. Ovo malo duše je dramski film snimljen 1987. godine u režiji Ademira Kenovića, a po scenariju Ranka Božića. Priča je o sazrijevanju dječaka u jednom zabačenom selu u Bosni neposredno nakon Drugog svjetskog rata. Koliko su puta osvojili evropsko prvenstvo odbojkaši Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci? 8, 11, 14 ili 9 puta? Tačan odgovor je 9 puta. Naša je reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci u periodu između 1999. i 2015. osvojila evropsko prvenstvo čak 9 puta. Pobjeda odbana puno označava trgovački sporazum, ugovor, nezavisnost Bosne ili putopis. Tačan odgovor je trgovački sporazum. Pobjeda Kulna Bana je predstavljala trgovački sporazum između Banovine Bosne i Dubrovačke republike o slobodnoj trgovini. Husein kapetan je zasad još uvijek u vodstvu. Sada ćemo imati malu pauzu pa nastavljamo. Mogu li Bože da živim još samo jedan dan, još jednom sunce nad Bosnom da ugledam? Mogu li rijeku na izvor da vratim, pošteno svaki grijeh da platim? Mogu li Bože da živim još samo jedan dan? Šta mi to noćas može biti utjeha? Još jedna zora sviči, bez dragog osmijeha. Može li gnjezdo naći ptica? Može li dom svoj naći izbjeglica?
mogu li Bože da živi još samo jedan dan? Pa da se kući vratim, tamo me manje boli. Tamo me neko čeka, tamo me još neko voli. Da se u Bosnu vratim, da me tuga mine. Lakše je bez sudbine, nego bez domovine. Razija Mujanović je bosansko-hercegovačka košarkašica, atletičarka, skijašica ili plivačica. Tačan odgovor je košarkašica. Raziju Mujanović magazin La Gazzetta dello Sport 3 put je izabrao za najbolju košarkašicu u Evropi. Godine 2017. primljena je u Pliva u kuću Slavni. Prve košarkaške korake napravila je u klubu Jedinstvo Aida Tuzle, koji je tek godini nakon ušao u prvu saveznu ligu Jugoslavije. Vodstvo je i dalje Stenka Petan, ali Dream Team se približava. Riječ pijaki u bosanskom jeziku porijeklo vuče iz portugalskog jezika, španskog jezika, holandskog jezika ili francuskog. Tačan odgovor je iz francuskog jezika, a posuđenci francuskog jezika nazivamo još i Galiciji. Dream Team se približava Stenka Petanu. Ko je Dream Team? Tu smo. Ko je Dream Team? Ajde, ne. Muhamed Fazlagić Fazla je Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu predstavljao sa pjesmom Vjeruj mi, Hajde noćas mi dođi, Ne znaš ti ili Sva bol svijeta. Halo, ej, halo. Tačan odgovor je Sva bol svijeta. Muhamed Fazlagić frontman je sarajevske grupe Fazla Band, s kojom je prvi put predstavljao Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu 1993. u Dublinu s pjesmom Sva bol svijeta. Ne, pa Damir ne znaš što se zasluša. Tiše. Koje godine su održane 14. zimske olimpijske igre u Bosni i Hercegovini? 1984. 1980. 1983. ili 1982. Idemo jedan na plan. Logo zimskih olimpijskih igara 1984. simbolizira stiliziranu pamudicu, kao i već proizveden u Sarajevskoj regiji s olimpijskim krugovima iznad. Bosansko-hercegovački general Jovan Divjak je osnivač fondacije Izvor nade, Hustle, BH Futures ili obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu. Tačan odgovor je obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu. Jovan Divjak je prvi predsjednik Udruženja obrazovanje gradi BiH, penzionisani brigadni general armije Bosne i Hercegovine, jedan je od osnivača inicijalne ideje o stvaranju fondacije koja na organizovani profesionalan način
preuzima brigu za obrazovanje i stručno osposobljavanje djece žrtava rata i izrazito talentovane djeci putem stipendiranja u osnovnom, srednjem i visokom školovanju. Sin kapetan i dalje u vodstvu. Jer kako bola nema Bosne, a Neretva huči? Kako bola nema Bosne, a Miljacka teče? Kako bola nema Bosne, a Sana ide? Ti misliš da ona ne ide, al sagni se hajvan, pogledaj, ide. Ide Sana, ide Sava, ide Drina, ide Ukrina, ide Vrbas, ide Bosna, ide Lašva, ide Željeznica. Svi oni i one idu, a ti, gdje ćeš? Nemaš kud. Ide Bolan i Vrbas, tu tiče Ugar, tu riba ima, tu si ti trebao ribe patat, a ne moju kuću rušit. Ti si trebao otići na onu unu i zasjest s komšama i zapjevat ah meraka o večeri rane, a ne se patat granata i djecu po gradovima ubijat. Sram te bilo. Da imaš imalo duše ko što je nemaš, ti bi znao dok god te rijeke teku, Bosne ima. A tebe nema ni u onoj šubi na mom plafonu gdje se džakar hajvani zavlače. Jer u moju šubi kad se hajvani zavlače postaju domaće životinje. A ti ni to ne mereš, znaš. Joj, kad te nako jel zamali, jel za veliki nožni prst svežem kanapom pa te pustim iz Vrbas. Joj, kako ću te popit pivo moje i zapjevat ko što nikad niko zapjevo nije. Haj, otkako je Banja Luka postala, aman postala, haj je ljepša udovica ostala, aman ostala. Joj, kad onako bosono krenem u šeher, a sve me probada po tabavnjima, popnem se na šehitluke i kažem, ama nije bolan samo tvoja i moja je, ama nije samo vaša i naša je i bit će ako Bog da. Molim se publika da sudjeluje u kratkom refrenu koji ide nakon uvoda. Dozvoljeno odbacivanje svega osim stolica i tuki. Bosnu BH. 3, 2, 1. Još jedno. Bosno moja, poharana, zemljo moja neorana, 4 ljeta nesijana. Zemljo moja neorana, 4 ljeta nesijana. Stajo moja,
bez volova. Kućo moja bez zidova, stara majko bez sinova. Kućo moja bez zidova, stara majko bez sinova. Mjesto braće i sestara, sloboda me razgovara i nove mi pute stvara. Sloboda me razgovara i nove mi pute stvara. Najpoznatija pećina u Bosni i Hercegovini je Brateljevićka pećina, Jetrenica, Peručica ili Titova pećina. Tačan odgovor je Jetrenica. Pećina Jetrenica je najpoznatija pećina u Bosni i Hercegovini. Jedinstveni prirodni fenomeni kao što su jak vjetar, raznovrsna morfologija, dužina kanala od preko 7000 metara, podzemna jezera i drugi, te bogatstvo podzemne faune i njena brojnost učinili su da Vjetrenica bude jedna od prvih spomenika prirode iz Bosne i Hercegovine na putu kandidature za UNESCO-vu listu svjetske prirodne baštine. Koje od ovih jezera se nalazi u Bosni i Hercegovini? Desansko jezero, Peručko, Zaovinsko ili Šatorsko jezero? Tačan odgovor je Šatorsko jezero. Šatorsko jezero je letničko jezero na planini Šator u zapadnoj federaciji Bosne i Hercegovine. Jedno od najljepših planinskih jezera u Bosni i Hercegovini. Bajkeri na biciklu se približavaju. Naziv himne Bosne i Hercegovine je Traviata, Intermezzo, Da te volim duša zna i Jedno ti je vino. Intermezzo. Tačan odgovor je Intermezzo. Intermezzo je naslov muzičke podloge nove nacionalne himne Bosne i Hercegovine. Muzička podloga nove himne je usvojena 10. februara 1998. godine zajedno sa novom zastavom. Usvojenu muzičku podlogu komponovao je Dušan Šesić. Koliko stanovnika ima Bosna i Hercegovina po popisu stanovništva iz 2013. godine? 4.531.159, 3.531.159, 3.800.159, a već ste odgovorili. Tačan odgovor je 3.531.159. Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 2013. sproveden je u periodu od 1. do 15. oktobra 2013. godine. Koje je najveće jezero u Bosni i Hercegovini? Lidinje jezero, Buško, Ramsko ili Jablančko jezero?
Tačan odgovor je Buško jezero, a ono se nalazi u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. Vodstvo je i dalje Husein Kapetan. Kao što smo i na samom početku kazali, zbog poštovanja naredbi svih nivoa vlasti, a koje se tiču ograničenog okupljanja u vremenu pandemije koronavirusa, samo određen broj vas je imao priliku da prisustvuje uživo večerašnje svečanosti, odnosno 12 prvih timova koji su se prijavili da uzmu učešće u centralnom događaju, odnosno u kvizu znanja. Fondacija, odnosno uprava fondacije, je svoje mjesto htjela da ustupi i ustupila baš vama, ali nisu nas zaboravili. Dobili smo poruku od njih. Uprava vam poručuje. Dragi naši mladi, večeras je posebna velika rođendanska zabava. I to zabava svih nas, bez obzira na broj godina. Zato što priča našeg života, gdje god je završili, uokvirena je našom domovinom. Vaše praznično raspoloženje koje večeras dijelite je značajan poklon koji dajete našoj Bosni i Hercegovini. Uz sve to, mi ne vidimo prigodniji način proslave državnosti od promocije obrazovanja, takmičenja u znanju i mladih koji se druže i šire pozitivnu energiju. Raduje nas vaša svaka inicijativa, aktivizam, energija, jer nas podsjeti upravo to koliko smo bogati. Tako da večeras slavimo bogatstvo jedne ovakve najposebnije države na svijetu i mlade koji vraćaju nadu u njenu svijetlu i bezbrižnu budućnost. Veliko hvala upravi. Ali, osim poruke uprave, to su i vaše poruke za našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, pa da vidimo šta ste poručili. Neko kaže: draga moja Bosno, sretan ti dan državnosti. Digni se iz pepela kao 100 put do sada. Ostani prkosna i ponosna kao što si bila i prije 1000 godina. Želim da se tvoji sinovi i kćeri vrati na toplo ognjište i da se tvoj plamen ljubavi prema njima nikada ne ugasi. Da te volim, duša zna. Ostaj čvrsta, stamena i ponosna. I neka zauvijek Bosna i Hercegovina budu jedna duša i jedno tijelo. Želio bih da svi problemi sa kojima se sada susrećeš, poput korupcije, odlaska mladih i slično, iskorijene se što prije. Lijepa poruka. Sretan rođendan tebi, domovino, koja se po poljima prostireš, na planinama visoko izvijaš, a gradovima sijaš. Tebi, koja si se iz pepela digla. Najkraća duša, hvala ti što si naš štit, naša sigurnost i naša voljena. Sretan rođendan. A neko jednostavno kaže: volim te. Došli smo do 25. pitanja. Otprilike Husein Kapetan, tim, drži se poprilično dobro kotira na ovom prvom mjestu, ali kao što smo mogli da vidimo, velika borba se vodi između drugog i trećeg mjesta. Ostalo je još samo 5 pitanja. Na nekim smo htjeli da vam pomognemo da budemo vaš džoker, poput zimskih olimpijskih igara. Tako da, još 5, srećno. Jeste spremni da nastavimo? Koji je najmlađi nacionalni park u Bosni i Hercegovini? Nacionalni park Sutjeska, Kozara, Drina,
ili nacionalni park Una? Tačan odgovor je nacionalni park Drina. Osnovan je 2017. godine i pripada općini Srebrenica. Bosna i Hercegovina je članica kojih svjetskih organizacija? UN, EU, UNICEF, UN, UNICEF, UNESCO, UNICEF, UN, NATO, UNICEF, UNESCO i Arabska liga. Tačan odgovor je UN, UNICEF i UNESCO. Koje godine su osnovane oružane snage Bosne i Hercegovine? 2001., 2005., 2006. ili 1999. Tačan odgovor je 2005. Na službi u oružanih snagama mogu biti vojna lica, civilna lica i kadeti. Oružane snage Bosne i Hercegovine imaju oko 10.000 profesionalnih vojnih lica, oko 5.000 lica u rezervnom stanju, kao i oko 1.000 civilnih djelatnika. Što se od navedenog nalazi na spisku svjetske baštine za područja Bosne i Hercegovine? Stečci Stari most, Stečci Sebir, Stari most Kamene kugle ili Sebir i Titova vila? Tačan odgovor su Stečci Stari most. A svjetska baština UNESCO sastoji od svjetske kulturne baštine i svjetske prirodne baštine. Zadnje pitanje, koje godine je osnovan Sarajevo Film Festival? 1996. 1995. 1997. ili 1999. Tačan odgovor je 1995. Sarajevo filmski festival podeljen u Sarajevu 1995. godine. Svake godine dovodi međunarodne i domaće poznate ličnosti u Sarajevu. Održava se tokom avgusta i prikazuje različite dugometražne i kratke filmove u cijelom svijetu. Ajde, next!
onako jako neizvjesno za samu kraju između Husein kapetana i jako zanimljivog naziva Bajkeri na biciklu. Bajkeri na biciklu su ipak osvojili prvo mjesto. Drugo mjesto za Husein kapetan. I treće mjesto za 3-3-3. Mislimo da je vrijeme da se dodijeli onda te nagrade koje ste više nego zaslužili. A nakon dodjeli nagrada, molim vas, pozivamo vas da se pridružite i samom degustiranju zakuske. Hvala vam što ste uzeli učešće. Zamolila bih vas da još ne ostajete sa svojih mjesta. Hvala. Vratite se na svoje mjesto. A bajker na biciklu i pobjednici, molim vas, ovdje je vaš. Bravo, mentore, valjda će nešto biti za mentri od tog para. Makar čašća. Ajde, idemo na mene. Drugo mjesto, Husein kapetan. I treće mjesto, Hvala vam svima koji ste uzeli učešće, pokazali svoje znanje o Bosni i Hercegovini ili obnovili isto, ali svima koji ste nas pratili putem live